भाई साउंड सुगाउछि रहित भाई भाई आउथरे बारा फना घुसरी घुसरी अछंती कि ना कोन भाई किछि ओटे कि ओटे भांगीबार साउंड आसला भाई भाई कोट गछ पछ डाळ भांगियार साउंड आसला भाई भाई देखि परते कोला जागा देखुन भाई लोकेशन देखुन केंदी आपण मन गाई माने देख कोंडे भाई 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 कोंटे आखि जळुछि भाई लो भाई दूर दूर भाई भाई पछ पछ पळेसो भाई पछ पळेसो एसे एतमा जळुछि आखि तारो भाई 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 लो गाइस वेलकम बैक मैं आई एम नॉट ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूट्यूब चैनल डे 13 आम पहुँच जाइए आ गोटे नुआ भयंकर जगह जो भयंकर जगह कि लोक मान कहवा कथा कि ये दुईटी पुराणा गछ अच्छी जो पुराणा गचरे बहुत प्रकार पारानॉमिकल एक्टिविटी देखा जाए और ये जो पारानॉमिकल एक्टिविटी देखा ये पारानॉमिकल एक्टिविटी लोक मैंने कहते कि एठार कि चाले पाउ शब्द शुणा जाए। तो विश्वनाथ ये विषय कह विश्वनाथ कहल ये विषय कौन तुम तुम कौन फिल कर जगह विषय भाई यही दुईटी गछ हूँ गोटे लिंब गछ आउ गोटे सत्या आंब गछ जोटा जो गछ कि बहुत पुराना भाई 50 वर्ष पुराना से गछ हम कहीं लोक मैंने यही बंधरे जीवा समय लोक मान किसी चित्कार कर आवाज भाई मुझे आउ कथा कही दूसरी यही पाखरे गोटे 100 मीटर दूर गोटे नदी बंध अच्छी बुझे आउ अर्जुन तुम देखिए नदी जाइए गुरु आम कह कथा अनुसार ये जगह बहुत प्रकार पारानॉमिकल एक्टिविटी होची। तो आज हम काम करूँ डायरेक्ट आम से जगह आप नहीं जीव देखिए कौन पारानॉमिकल एक्टिविटी होची कि न हो ठीक अच्छी। तो चल जीवा से जगह को रेडी। तो भाई देखी पार्थ आम से जगह को विजिट करने जाऊँ भाई देखो यहाँ नदी बंध आम एपट साइड की नदी बंधर गड़ी से जगह से गच से सत्या आम गछ को जाऊँ जो जगह कि लोक मान कहवा कथा कि यही जगह किसी चित्कार कर शब्द शुभा जाए कैमेरा मैन को देखा चाहिए गछ पाखक आम जाऊँ। तो हे गाइस आमे एबे ठीक सेही पर्टिकुलर लोकेशन पाखरे पहुंच जाइछु माने आमे माने एंट्री करू जस्ट किछ गछ माडई पड़ला सुवाला जे माने किछि पडिबार शब्द एई पटे साइड देखंतु कि भयंकर गछ सीटा भाई देखौ भाई बैक कैमरा कर देखौजी देखंतु कि भयंकर भाई देखौ भाई देखंतु से गछ कि भयंकर गछ भाई जगहटा भी देखो केमती का ठीक लोक माने प्राय आसंते नै सकाळ बेले जनक बाई अछि सेही आसंती जगह को नले प्राय आसंते नै कोई लोक एठी बुझिले अर्जुन देखी कि सेमिति हो जो कहीं देखी चलो किसी डर नहीं वीडियो हम जहाँ अच्छे हम देखू एक्सप्लोर कर छतिया मछ देखो गाई देखो भाई देखो देखो भाई मेहंगा कोली गछ छतिया गछ आपण माने जानि परथिबे माने एकाठी अछि माने कोन होत आपण माने जानि परथिबे भाई गछ तळ भाई बहुत भयंकर देखियो अर्जुन देखि रहि था देखो ए जागा रे किछि लोक ठिया हितले आ ठिया बतरे एठी कोन गळितला आज्ञा बुझले भाई ये जो जगहटा रहा पर्टिकुलर जगहटा यही पर्टिकुलर जगह कहवा कथा ये जगह कौन कहले बेसी पारानॉमिकल एक्टिविटी देखा जाए किसी गछ पड़ा गछ आज्ञा किसी फल न बंधरे लोक जीवा समय किए गोटे चित्कार करवा लोक प्राय लोक देखते निआ जले गछ आगुरी सेपटे देखा कह सेपटे बर किंतु एबे बात्या फनी बात्या मरी गछटा जेहेतु तो से गछ अधिक पारानॉमिकल एक्टिविटी देखा जाए बुझिले भाई के स्मेल आउजी गोटे हिंदी गोटे भाई सही स्मेल ସେଇଟା ଭାଇ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଜିନିଷଟା ଏଠି ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ଜାଣିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଜି ଜାଗାଟା ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ବୁଝିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ହଉଛି ଦେଖିପାରିବ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ପୁରା କିଆ ବଣ ଭାଇ କେତେ କିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଆଗକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗଛ ବି ଅଛି भाई देखी पारथु एई भलिया भयंकर जगह को हमें विजिट करबा आछू माने गाइस देखि पारथु देखंतु से गछ भाई भाई देखियो कहबी कैमरामैन भाई एबे फोक अछि जेहेतु भल से देखा जाउनी माने कुडी टिके पड़ी छी कहले जगहटा बहुत भयंकर दिन बेला भी देखबे आपन को डर लागिवो एई जगहटा डर लागिवो तो मु भाई भाई ए किया बछ उडे साउंड आछी माने के चाली गला बळिया वो पार्ट साइलेंट ए सुनि परछ किस्तो उठ अछि आ भीतर कोन अछि एई के चाली गयो भाई सेपटे के अच्छो की एपटे के अच्छा देखो भाई देखो सुचंद्र के चली कैमरा भलसे देखाओ टिके पाखुटी नियो देखाओ कौन चलछि दिनसटा प्रकृति रे किए बछोटी भाई एपट सुना होछि एपटे देखो भाई गछ खड़खड़ होछि। तो भाई देखि पारथु भाई किया पछ पड़े कि ओटे चालीबार शब्द सुना होला भाई रुहो भाई टिके रुहो आमे भी जस्ट अर्जुन रे मोर सुनिलु सेपट साइड रो किछि सुना होछि पछोटू ओटे आवाज हला भाई मते भी से लोग चलला बळा लागला हमरी को चलला लागला भाई आगु जाई दे देखियो हम चाहिए भाई देह मन पूरा देह स्टे पड़ पूरा बहुत भय मो देह
ରୁମ ଚାଙ୍କି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ପଟ ଦେଖିଲି ଚାଲି ଏଠୁ ଯିବାର ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏପଟେ କିଏ ପଛ ପଟେ ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ ପାରାନମିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଫିଲ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହଉ ଆମକୁ ଏବେ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆର ଏପିସୋଡ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଠି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏଠି ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ପଟ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା କି ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଟା ଜାଗା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଭାଇ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ଏଇ ରାସ୍ତା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଆଗକୁ ଭାଇ ଗଛଟା ଦେଖୁନ କରିକି ଆସିବା ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଗାଇସ୍ ଦେଖିଥିବେ କୋଉଠି ଏପଟେ ଛତିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ମେଙ୍ଗା କୋଳି ଗଛ ଏପଟେ କିଆ ଗଛ ପୁରା ଏକାଠି ଲାଗି ଦେଖ ଏକାଠି ପୁରା ଡୁଅ କି ଅଛି ପୁରା ଭାଇ କେତେ ଗଛ ଅଛି ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରି ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିଆ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିଆ ଏଠି ଛାଡ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଭାଇ ଦେଖିକି ଭାଇ ଜାଗା କିଛି ଠିକ ଜାଗା ନୁହଁ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଟା ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡ ଗାଡିଆ ଦେଖ ପୁରା କଇଁ ଭାଇ ଦେଖ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କେତେ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ରାତିରେ ବି କଇଁ ଫୁଲ ଏତେ ବଢିଆ ମାନେ ଫୁଟିଛି ବୋଲିଆ ଭାଇ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯେତେ ଖତରନାକ ଜାଗା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭାଇ ଦେଖେ କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଏଠି ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉଠି ଛିଡା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିଲେ କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପଙ୍କ ଭାଇ ଖାଲି ଏଠି ପଙ୍କ କେତେ ପଙ୍କ କେତେ ପାଣି ଭାଇ ଦେଖିକି ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ପାଣି ପାର କରିକି ତାର ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭାଇ ଭାଇ ରହିଥା ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖ ଏଇ ଗଛ ପଛ ପଟେ ଭାଇ ଦେଖ ଜୁମ୍ କରୁଛି ପୁରା ଭାଇକି ଏପଟେ କି ବସିଲା ବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ପୁରା ଗଛ ଉପରେ ବସି ମାନେ ବସିଛି କି ଗୋଟେ ଗଛ ଭାଇ ସେଇଟା ଭାଇ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଏଇଟା ଦେଖ ସେ ଗଛ ଦେଖ ଭାଇ ସବୁ ଗଛ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖ ସେଇ ଗଛ କେମିତି ମନକୁ ମାନେ ମରିଯାଇଛି ଦେଖ ସେଇ ଗଛଟା ଭାଇ ମତେ ପଛକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବୁଝିଲ ଏପଟା ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ରହିଥ ଭାଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ ରହିଥ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚେନ୍ ବନେଇକି ରହିବା ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ ରହିଥ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥ ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ରହିଥ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ଆମକୁ ଏଠିକି ଯାହା ନା ଯାହା ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ଫିଲ୍ ହଉଛି ମାନେ କିଏ ମାନେ ଚାଲିକି ଯିବା କି କୋଉଟା ଯିବାର ଅଛି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଯିବନି କେହି ଆଗ ଗଲା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ତାପରେ ଦେଖି ଜାଗା ଦେଖିବ ପୁରା ପାଣି ଗୋଡ ଖସିଲା ମାନେ ଏଠି ସେପଟେ ବିପଦ ଏପଟେ ବିପଦ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସାପ ଅଧିକ ଏଠି ଦେଖିକି ଟିକେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ବାଉଁଶ କେତେ କଣ ଭାଇ ରହିଥ ଭାଇ ରହିଥ ଭାଇ ଭାଇ ରହିଥ ଭାଇ ସେଇ ସାଇଡ ହିଁ ଗଲା ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ସେଇ ସାଇଡ ହିଁ ଗଲା ଭାଇ ସେ ଗଛ ସାଇଡ ଭାଇ ସେ ଗଛ ଭାଇ ପଛରୁ ଟିକେ ଭାଇ ରହିଥ ପଛରୁ ଭାଇ ସେ ଗଛ ପଟୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିକି ଟିକେ ଭାଇ ଏଇ ଚାରିପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଆମେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କଣ କହିଲ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆମକୁ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖ ଭାଇ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ଭାଇ ଏପଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଦେଖ ଏପଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ରୁହ ଭାଇ ଶୁଣ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କଣ କହିଲେ ଆମକୁ ଚାରିପଟୁ ଫିଲ୍ କରଉଛି ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ନା ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଭାଇ ଏତେ ଭିଡିଓ କରି ଯାଇଛି ଏଇ ଭିଡିଓ ମାନେ ବହୁତ ଡର ନ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭାଇ ଭୟ ଜାଗା ହେଇଛି ଏ ଭାଇରେ କୋଉଠି ଶୁଣା ଭାଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏତେ ଟାଇମ ରହିଲାଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ରୁନ୍ଧିଲା ଟାଇପ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଜାଗାରେ ଲାଗେନି ନା ଠିକ ନା ନାଇଁ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇ କହିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଆରି ଭିତରକୁ ଭାଇ ହଠାତ୍ କିନା ଭାଇ ଆରି ଭିତରକୁ ଗୋଟେ କଲା ଏପଟୁ କ୍ୟାମେରା କଣ लो लाइट रे भाई व्हाइट कलर सीमेंट खुंटीटा जो अछि पोलटा अछि आज्ञा सेटा रिफ्लेक्ट कर छ अलगा टाइप रो बुझले कैमरा बंद लो लाइट आज्ञा भाई अच्छा भाई साउंड सुगाउछि रहत भाई भाई आउत्र 12 फन घुसरी अछंती कि ना कोन भाई किछि ओटे कि ओटे भांगीबार साउंड आसला भाई भाई कोट गछ पछ डाळ भांगियार साउंड आसला भाई भाई देखि परते कोला जागा देखंतु भाई लोकेशन देखंतु केंदी आपण मन गाई माने देखंतु पूरा भीतर केंदी देखै आइछि भाई एपड़े कोंटे भाई कोंटे आखि जळुछि भाई लो भाई दूर भाई पछ पळेसो भाई पछ पळेसो से एतमा जळुछि आखि तारो भाई विषणते मु भी देखिछि भाई मु विषणते मु भी देखिछि भाई आज पूरा देहो भाई आज पूरा भाई बहुत भयंकर लागु जगह भाई भाई से पछर देखो भाई जाउनी भाई आज सबुठु आज भाई अनकम्फर्टेबल लागु भाई भाई ओके
ଭାଇ ଭାଇ ହେଲା ହେଲା ଗାଈ ଶୁଣ ଭାଇ ଦେଖ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସେପଟ ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ବାରି ତଳୁ ଖାଲି ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ କି ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ହେଉଛି। ଭାଇ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଯାହା ଯାଏ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ। ମାନେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଟିକେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଅଲଗା ଆଟମସ୍ଫିୟରଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ପୁରା କାମ୍ ଅଛି ଆଟମସ୍ଫିୟରଟା ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଜଣାଉଛି ଜାଗା ବିଷୟରେ। ତ ଗାଈ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବୁନୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏଠୁ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ ପାରିବା ଏଠୁ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଭାରି ଏଠୁ। ଭାଇ ଠିକ୍ ଦେଖ ଅଛି। ଭାଇ ପୁଣି ସେ କ୍ଷେପ ଚାଲି ହଉ ଭାଇ ତମେ ଝିଅ ଅଛ ଥାଅ ପୁଣି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। କରିବୁନୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଗାରୁ ଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ତ ସେଇଭଳି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିବେ ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ପ୍ରକୃତ ଜାଗାଟା ହେଇଛି କ'ଣ ନ ହେଇଛି କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲୁ।